Jeste našli što tražite? Ne. Doduše, nekaj mi se čini da... Mislim, nije baš napadanje vjetrenjača, ali onako... Imaš osjećaj da ganjaš nešto čega u biti nema. Ali... onda tu i tamo naletiš na nešto šta ti se što ti pokaže da definitivno jesi na dobrom tragu, da onako ne... Nisam još. To je bitno. Nisam još, ali sam poprilično siguran da sam na dobrom tragu. To je to. Vi se bavite nečim iz povijesti ili... Da. Doduše, tema mojeg istraživanja možda nije nešto što bi se vama činilo kao nešto čim bi se povjesničar trebao baviti, teoretičar zavjera možda prije, ali tu je mala razlika. Ono što ja tražim u stvari ima osnovu u stvarnosti. Je fantazija nekog ko nema pametnija posla nego doma sjedi i razmišlja tko je možda stvarno u kontroli svega. Ali vi niste teoretičar zavjera. Ne, ja imam pravu diplomu, pravi posao i da mi se ide provjeriti na psihijatri, mislim da ne bi dobio nikakve papire. Osim ako me ovo sad malo ne izludi, ali to je već druga stvar. Na čemu to radite? Jeste ikad čuli za Astru? Ne bih rekla. Odlično. Većina ljudi nikad nije. I to je onaj dio što vam govorim. Da vam kažem što su, rekli biste da možda nemam šta raditi ovdje, nego bi trebao biti negdje onako na rubu znanosti ili tako nešto, ali Astra je stvarna stvar. Skupina ljudi, organizacija, ovisi kako hoćete gledati. Jako su se dobro sakrili, što je razlog zašto kopam ovdje po knjigama, za koje možda ne biste rekli da bi mogle biti bitne za tako nešto, jel? Ali da. Tražim te neke ljude. Jeste li našli kada koga? Iskreno nisam siguran. Znam neke za koje mislim da imam veze s njima, ali... Naravno, nikad nisu voljni priznat, ali to je otprilike sa bilo kojim tajnim društvom ili organizacijom, nije baš da se vole reklamirati okolo. Tajno društvo? To je dosta teška riječ. Da, dobro, znam, odmah ljudi vide onako, ne znam, masone, iluminate, onako, skupina ljudi koji u polumračnoj prostoriji sjede za okruglim stolom, svi u sjenama i onako, vuku konce. Neki dijelovi jesu manje više primjenjuju na njih, ali nije nešto što bi rekao da su sad onako sudbina svijeta da ovisi od njima. Možda. Ne znam. Valjda. Kako to da se jedan povjesničar poput vas počeo baviti tajnim društvom? Je li to nešto što ste... Desilo se. To je iskreno najbolje. Najiskrenije što mogu reći, doslovno desilo se. Da li ste istražili nešto iz povijesti, možda? Da. Pa se ne išli. To je to. Onako. Radeći sasvim desetu stvar, sam naletio na nešto. Nije mi se činilo bitnim. Onda sam radio nešto sasvim drugo. Naletio na nešto drugo. Sjetio se ove prve stvari. I kao i hrpa stvari, inače iz povijesti to vam tako bude. Nađete s potpuno suprotnih krajeva spektra i očekivanja, naletite na nešto. Imate onaj eureka moment kada se sve povežuje i krenete pratiti taj trag na koji ste naišli. Znam da zvuči ko klasična priča neko ko vjeruje u teorije zavjere, ok, ali ja imam konkretne tragove. I ovo zvuči kao priča teoretičara. Astra je stvarna, ok, to je poanta svega. Vi ste potpuno uvjereni u to.
kako bi to u znanosti volimo reći, ovo je hipoteza. Nije teorija, pošto ne mogu još potpuno dokaze naći koji bi uvjerili ljude, ali dovoljno sam uvjeren da sam na pravom tragu da ne ganjam onako maglu, sjene ili takve stvari. Tako da mi stavite pištolj na glavu, rekao bi da sam apsolutno uvjeren da Astra postoji. Jeste li ikada naišli na nekoga drugoga tko dijeli vaše uvjerenje? Par puta. Ne mogu pričati o njima jer mislim da bi bili oduševljeni da spominjem njihova imena, ali da, jesam. Znači, smatrate da to nije opasan posao istraživati tako nešto? Iskreno, moguće da je, ali pošto već neko vrijeme čačkam, ako se tako nazvat, a još uvijek mi se ništa nije desilo, a računam da im ili ne smeta, ili još nisu shvatili što radim. Ali nisam stekao dojam da bi bilo po život opasno, evo se tako nazvati. Nikad niste stekli dojam niti da vas netko prati ili da prati vašu korespondenciju ili tako nešto? Da, to je taj mali problem. Bavim se time čime se bavim i onda naravno da postoji jedna određena doza paranoje. Mislim, u stvari ne. Nije paranoja ako vas stvarno neko prati ili nam radi o glavi. Mislim, ja nisam nikad primijetio nešto da mogu biti apsolutno siguran, ali sam poprilično uvjeren, jer čudno bi bilo da ne drže oko na meni, barem nakon svega ovog, koliko se već ovime bavim i što sve radim. Da, tako da nikad nisam primijetio, ne znam, nekog u tamnom kaputu kako me čeka u veži od zgrade, ali poprilično sam siguran da me netko mora, ako ne prati cijelo vrijeme, ona barem povremeno držati oko na meni. I nije vas strah? Pa za sad mi nisu dali razloga da se bojim. A nekako se nadam da ću mi prvo dati nekako upozorenje prije nego što me pojede mrak. Mada se ni toga baš ne bojim, jer, kao što rekao, nije mi ostalo dojam da bi nešto toliko ekstremno napravili. Kako to da niste još ništa objavili od svojih istraživanja? I tu dolazimo do one ključne razlike između nekog kao ja i teoretičara zavjere, jer ja se ne zalećem pred rudo. Ovo je znanstvena metoda, a ne skupljanje nasumičnih podataka od kojih onda sagradiš cijelu mrežu. Ja istražujem činjenice i prema njima gradim cijelu hipotezu. Nisam već unaprijed odlučio što je, pa onda počeo činjenice koje imam iskrivljavati ili ignorirati, samo zato jer se uklapa u moj pogled na stvar. Tako da zbog toga još nisam ništa objavio, jer čekam da mogu imati nešto konkretno. Mislim, ovdje je puno toga konkretnog, ali nije dovoljno. Ali blizu ste. Mislim da jesam. Ne znam, to je malo isto. Zagrebaš pod površinu, pa shvatiš da je puno dublje. To je kao ona fora sa lisom i zećom rupom. Ide puno dublje nego što si očekivao. Ali, apsolutno da. Ne, nisam uvjeren. Apsolutno znam da sam na dobrom tragu.